domain ne-range kwi-relation evezwe la enzansi kule table. Bafuna ukwazi wonke ama-inputs esingawafaka ukuze sithole ama-output noma i-range yethu. I-input u-x, ama-x values ethu lawa angakwesesinxele isandla. Ebese ama-output ethu angaka-right noma angakwesokudla isandla. Nanka ama-input kaka-left, ama-input ethu u-1, 3, 3, 4, 6. Ebese-ke ama-y values ethu ama-output ethu. Uma i-input iwu-1, i-output u-3, ima i-input iwu-3, i-output u-2, siqhubeke. I-domain yethu ke kuzoba ukuthi i-domain angithi sithe ukuthi yini esingayifaka kwi-function ukuze sithole i-output. Nanzi-ke izinto esingayifaka la as input, -1, u-3, u-3 futhi kodwa sobhala kanye u-4 no-6. I-domain yethu ke nansi iset yeyinamba ayi-domain yethu kulama inputs esiwatholile. Ebese ke le relation yakhelwe noma iyiphi inamba kulawa wo-4 ukuze uthole i-output. Sithole i-range yethu ke manje. Angithi i-range sithe i-output esiyithola uma sifake i-input yethu noma i-x value yethu. Ama-range ethu ke esingawathola noma ama-output esingawathola kule relation u-x uma u-1, i-input leyo, u-y i-output yethu u-3, u-x ma u-3 input, u-y u-2 i-output, x ma u-3 futhi input, u-y u-2 futhi i-output, x ma u-4 input, u-y u-8 i-output, u-x ma u-6 input, u-y u-1 i-output. Asibhale ke 3, -2, 2, 8, 1, u-1. Kwaphela ke. Yiloko kuphela nje besidinga ukwenza i-domain ne-range yethu. Siyabona ukuthi uma sifaka ama-x values sizothola lama-y values esiwabone sitshelwe ngawo la.